Ćao ljudi svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ćemo snimati haul video. Znači to su uglavnom stvari za jesen i zimu. Ima tu dve stvari možda za leto, ali ljetne stvari neću pokazivati u ovaj video. Biće samo jesen zima. Tako da ne dužim, krenut ću odmah i krenut ću baš sa tih par, ljetnih stvarčica. Prva stvarčica izgleda ovako. To je najobičnija bela haljina koja ima ove crne detalje na rukavima i ima također jednu kapicu. Znači mnogo slatka, basic je, a preslatka je. Uglavnom tako izgleda. I ima ove dva to i uglavnom tako haljina izgleda i pričat ću vam cene čisto da znate. Znači nije bilo manje, kupila sam u LXL. Ima SM, ima LXL, ja sam uzela LXL pošto nije bilo SM i koštala 16,90. Preslatke haljinice, najobičnija haljina preslatka. Zatim sljedeća stvar koju ću vam pokazati jeste ovo. Ove su šorcevi, ali su toliko begi da izgleda bukvalno kao haljina, ali kad malo bolje pogledate vidite šorc zapravo. I mnogo je ovo slatko, mnogo mi se sviđa ovaj rukavi ovako i ova boja roze, belo, žuta, znači mnogo slatko. Tako da tako izgleda. I tu je bio neki kaiš, ali sam ga ja sklonila jer mi izgleda ovako lepše. Tako da tako izgleda. I to bi bilo to što se tiče nje. I njena cena ne znam koliko je koštala jer sam sklonila ovo, već sam je nosila. Tako da ne znam koliko je koštala, ali verovatno oko 21-2 eura. Zatim sljedeća stvar jest ova haljinica koja je mnogo mene lepa. I ona je sva ovako kao recimo naborana na ove tačkice baby roza boja, znači preslatka je haljinica. I rukavi su isto su tako naborani, znači mnogo je slatka. Tako izgleda i od pozadi je također naborana, tako da je preslatka i njena cena je bila 21 euro. Toga se sjećam da sam je kupila jučer. Zatim sljedeće tri stvari jesu biciklističke sjelanke koje izgledaju ovako. Znači ove jedne su mnogo mekane i streči, baš se rastežu, tako da su predobre. Tako uglavnom izgleda, sive najobičnije i njihova cena je bila 8 eura. Tako da tako izgledaju i to je to što se tiče njih. Zatim sljedeće biciklističke su bile na nekoj akciji. Znači koštale su 3,45 sa 6,90. A to su ove narandaste. Tako izgledaju. I iste takve samo u zelenoj boji. Ja obožavam da nosim ove biciklističke. Trenutno imam na sebe isto jedne žute. Tako da tako izgleda. Sada prelazimo na više baš zimske stvari. Prva stvar jeste ovaj Dux koji je koštao 5 eura na akciji. Sa 12 na 5, tako da ja volim da nosim dukseve i mnogo je mekan i topao. Tako da on tako izgleda i piše Dream big, make it happen. Znači preslatko i duže, onako malo je oversized. U veličini S, ali je ovo bio muški dio gdje sam uzela. Tako da zbog toga je ovako velika. Zatim sljedeća stvar, preslatko, znači ovo je bukvalno preslatko. Miki piše napred i on je isto dugačka, skoro do kolena. I pozadi ima sliku Mikija. Znači ovo je mnogo slatko, uz neke helanke nešto. Znači preslatko je. Malo izgužvano, sad izvinjavam se, ali uglavnom tako izgleda. I cena je bila 20,95 u veličini M. To je to što se tiče toga. Mnogo slatko. Zatim imam još jednu onako oversized, skoro do kolena Dux koji izgleda ovako. Ovdje ima na rukave ovaj detalj koji je
koji se mene dopada mnogo. Ima ovo je zapravo džep također, vidite. Ne znam da li ovo... Nije, ovo je samo tu kao fake. Zbog izgleda. Uglavnom tako izgleda. I ima kapuljaču. I pozadnje ništa najobičnije. Ovo mi je top za helanke, kao što sam rekla i sa prošlom Miki. Samo na helanke da se nosi je vrh. I cene nje nema. Makla se, nebitno. Uglavnom XS je veličina. Baš su baggy stvari, zato su ovako male veličine. I ja mislim da je njegova cena bila negdje oko 21 euro. 21 ili 20. Tako da tako izgleda. I to bi bilo to što se tiče i ovog duksa. Zatim sljedeći duks koji je koštao 25 eura u veličini L. Izgleda ovako. Ne znam zašto, ali sad sam baš stavila ovih baggy stvari. Mnogo su lijepe uz helanke i sve. Uz helanke se mnogo dobro ide i samo najobičniji duks da nabacite preko, a da nije uzak, znači širok je, velik je do kolena i također skoro. I kao što sam rekla, u veličini L sam ga uzela. I mnogo je dobra ova kombinacija boja. I dole do kraja sve crn, tako da prelijepo. I to je bilo to što se tiče i ovog duksa. Zatim sljedeća stvar nije baggy. Jeste ova majčica koju sam uzela za ispod košulje, koja će mi valjati za sve, za ispod košulje i tako dalje. Ovako izgleda najobičnija bela majčica i cena je koštala 8,99 u veličini 12. Tako da tako i ona izgleda. Zatim sljedeće dvije majčice, ne znam baš kako da vam pokažem. Stavila sam ih ovako na vešalici, ali mislim da možete da ukapirate šta je. Znači ide na dva ramena i ima gore ovaj dio. Ne znam kako da vam pokažem, pokazat ću vam uglavnom kad obučem pa ćete bolje vidjeti kako izgleda. Uglavnom kratka majčica, dugih rukava i u veličini M i njena cena je bila 16 eura. To je to. Ove majčice su preslatke uz neke farmerice ili nešto, uz helanke opet, tako da prelepo. Imam i ovu, ali ova nema na dvije strane na ramena, nego samo na jednoj strani, a ova druga strana je najobičnija majčica, tako da je preslatka majčica i njena cena je bila isto 16 eura, isto u veličini M. Zatim sljedeća stvar jeste ovaj duks koji izgleda ovako. Piše I just can't i on je u veličini ML i njegova cena je bila 16,90. Mnogo slatko uz neku trenerku, uz nešto dole, helanke opet. Tako da preslatko je. I uz farmeri se čak može da ide, tako da ova boja mi se mnogo dopala, fluorescentna roza. I na rukavima opet ima ovaj dio koji mi se mnogo dopada, isto kao i ovdje. To mi se mnogo dopada. To bi bilo to. I ima naravno i kapuljaču. Čekajte sekund. Ima i kapuljaču. Tako da tako izgleda. Zatim sljedeća stvar koju sam uzela jeste ovaj kao crop top sa kola nazovimo. Tako da on izgleda tako, dugih je rukava naravno i crop top je, nije dugačak. Njega sam uzela u veličini, jedna je veličina ovog sakoa bila, tako da sam ga uzela i on je koštao 20,90. Preslatko je. Uz neke farmerice, košulje, nešto mnogo slatko. I na ramenu ima ove jastučiće ovdje, također, tako da je mnogo sladak. Vidjet ćete sve kako stoji kad obučem. I posljednja stvar jeste ova košulja koja mi se sviđa više od svih ovih stvari, bukvalno, znači mnogo je lijepa. Opet Mickey Mouse i ona je pozadi duža nego napred i ova boja mi se mnogo sviđa. Uglavnom tako izgleda i kad je okrenete pozadi ima 4 lika Mickey Mouse-a. Znači mnogo je slatka, s farmerice, helanke, šta god, preslatka je.
i njenu cenu vjerojatno neću imat, i ona je u veličini L i koštala je 17 €. Tako da, preslatko je. Najviše mi se sviđa ovaj deo pozadnje. Ove slike tu, preslatko. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ovog videa. Hvala vam puno na gledanju, obavezno bacite like, share i subscribeujte se na moj kanal, puno mi znači. Tako da mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!